Ukugule umgwaqo abalungise lutho kumnyama ugesi kudliwe imali zagesi sikhathele ukushiya kaFana comrades sesikhathele lo masipala njengomkhonto wesizwe impahla umsebenzi wabo abaresign namhlanje ukuthi bazokwenzani abaphuma baphele ngama-ofisi comrades abayeke ukuthi lo masipala lo wabo akusiwo masipala wabo akusizi imali zabo lezi imali zenu lezi imali nendelanayo. We are sick and tired of this nonsense eyenzeka nakulo masipala esizibona makabani sizabawonisha today sithi kokoko come back here after 7 days sisirasi makabani ukasha amatekisi awu-90 bebe behluleka i-service delivery bakwazi ukupenda leya ndawo ngo-2 million ubona upenda indawo encane kangaka kudliwe imali kule masipala kuma-position enikuwo ayifakwanga nge-deployment ngoba it's a problem between deployment nokuba capable. So siyacela nibe capable niyeke ukuqashana ngokwama-camp ukuthi wena i-AU wena i-TPK nezinto zenu abanye bahamba noDabisa ngoba uDabisa ekhaya kandeni unamaphose nje la khona ngabe bakhona abanye bahamba nembongombongo. So mina njengosikame we-region we cannot tolerate izinto enzenzayo kubantu basebaqulisile ningabantu kufana nathi kumanje le wadi naninika umlungu ngoba ninikwa ne-MK le wadi uphi umlungu manje abantu bekhokha ama-rates akekho umlungu kodwa umqondo wenu wenkathi. Okwesibili iphi imali yakwamniki ngoba sikhala ngesiriji ngoba imali yakwamniki yinto ekhona leyo kufanele ukuthi ibe khona. Angibali ke equitable share ngoba ngeyenu nihlukaniselana ngayo nakhitezi nathatha abafazi nga4. Hayi ukuthi siyazi lonto losumkhonto wesizwe. Okwesibili sikhathele ukuthi abantu besitshontshelane imfuyo ningabi nawo ama-committee abantu abahlala emaplazini abafuyile nina bese nihamba nizohlala la. Usizwa yini ukufaka i-aircon instead ukuthi ushiswe ilanga uye kubantu? Yingoba anandaba nabantu sengathi micromanager nguluphethe vele ne-ANC nitetene ne-DA nitetene isitha senu sisodwa i-MK ngoba yomuntu omnyama ayibona izinto zabantu abamnyama. That is why you are here to smile, but once you go into your office uzodezinja angesiphendula ungasiphenduli ke izogitshelwa yimi njengosihlalo ke. This time, it's TNP. There was no way.